Yitwa Dumba, umwe mu bantu mu muziki nyarwanda bafise ikibanza gikomeye. Afatwa nk'umu-influencer akomeye mu kumenyekanisha abantu n'ibintu. DJ Finano ni umwana ufite hit, afite indirimbo 3 mu mwaka umwe, imwe ifite miliyoni 2 arakunze gutera intege abaririmbyi baba bariko barakora, eka n'utavyifatamo neza ntatinya kumudoma ku rutoke. Nitwa Didman Pro, raba ko wahejeje kudufollowinga dukomeze. Abicishije mu ka video yifashe nk'uko akunze kubikora. Dumba yavuze kuri DJ Fernando ahatakurya umunwa yabwiye abanyarwanda ko uyu musore w'umurundi ari ku mwanya w'imbere bavyanka bavyemera. Urabizi ko abantu benshi baba kuvuga ukuri, ariko ngereka mbabwira umwana utwika. Ntabwo ari The Ben, ntabwo ari Bruce Melody. Aho mu karere kacu aho ngaho East Africa Burundi ntabwo ari The Ben, ntabwo ari Bruce Melody. Umwana utwika bamwita DJ Fernando w'umurundi. Mubabare niko kuri. Umwana atagira video, nta video afite n'umukene. Fernando urabizi ko uri umukene. Muntu nabo wagufashaga wanze kumunuza n'inuza icyo reka simbivuge kuguteza abantu. Mugabo urabizi ibyo nanigiye kuvuga. Ariko DJ Finano ni umwana ufite hit, afite indirimbo 3 mu mwaka umwe, imwe ifite miliyoni 2 musha. Okay, ntabwo ari musha mu Barundi, ariko musha mu matwi yacu nka twebwe. Imbere yaririmbaga muri group yitwaga We Love Music, irasambuka. Icyayisambuye Abarundi nakibabari. Murakizi cyasambuye We Love Music. Gusto na Fernando murazi. Ariko uyu mwana ni ugezweho ubu ngubu mu karere kacu aho ngaho Rwanda Burundi. Uyu mwana ni ubafite. Abarundi ntibazabakanga abanyarwanda mbafite. Kamaze mumvisha indirimbo ze 3 zose. Iyi ngiyi bayita Berisima. Mes mots d'amour sont là cachés. Bwira Bruce Melody aririmba ibyo bifaransa wumve. Itarya indimi. De toi, ils sont doux et sucrés, t'accompagnent sans que tu ne le demandes. Si je wo muri cyo cyere gukora no gushira flag y'u Burundi aho ngaho, nyukire darapo ry'u Burundi ngaho muri commentaire ukahita wikomereza. Ande n'umunyarwanda yumva ko ashaka ubumwe bunuza urukundo, atari ukuvuga ngo mba ndimo ndabateza Abarundi. Biso guteza Abarundi abantu, kubera Abarundi baba ari hari abumva ibintu byacu cyane, baduteza imbere cyane. Izo miliyoni mubona ko ari miliyoni nyinshi, ntabwo ari miliyoni ngo babazi. Mba ndi kumwe n'Abarundi barimo barumva indirimbo zacu z'abanyarwanda. So guys, mureke imitima mibi n'imito tuzaje twiyunga, dukundane bro. Urumva uko niko kuri uri umwana bameze neza. Iri hafi kujya imaze amezi 2. Uyu mwana bamereye nabi. Nk'ubu abanyarwanda usanga mutarimo muramushyira ku maradiyo yanyu kubera ubushari. Indirimbo z'abanyarwanda Abarundi barazikina mumuki, ariko nimushaka mumureke ko hahiye n'ubundi. Nimushaka mureke kumukina, harahiye mubi cyane. Dramati mufate mushyire muri pubeli. Naragakundaga ariko gafite akamenyero cyane, kamenyera abantu sana. Dramati nande rufise. Fernando indero irakenewe. Kandi indero si ukuvuga ngo Duma ngo avuga ibishego. Iyo ngeze imbere y'abantu nifata gute? Nturabe Dumba uyu nguyu. Fernando rero wewe ngo abarambwira ngo ugeze imbere y'abantu ubushaka kumera nka Dramati muta. Ubushaka kanigi Fernando ni utwika muri iki gihe. Nta wundi, nta n'umunyarwanda wamwegera. Nuko bimeze. Uko niko kuri. Mubabare. Abanyarwanda ndabizi ugiye kubabara. Mubabare. Umwana ni mubi. Reka ndagushimire wewe udahengeshanya kudushigikira. Ndakwibutsa ko turi ku mbuga zitandukanye hamwe no ku rubuga restag.net uhasanga amakuru yizewe n'indirimbo ziri ku mwanya.